tahun 30 tanggal 25 Puro Hameh bak jam 11 tiba ayah anu mialun kena kali timbak di desamu. Ditembak di desamu. Manyet iba dia ada baga kirinyeun bapak betul-betul nakon. Enan dipuih manyet. Poh dua jak cok lun. Dia awak ino rumah gedung. Lun dusona. Jak cok lun ke jak rumah pak kecil. Ke yo jak pak kecil rumah ya cok lun. Yang depa kena. Anu dua bo. Matang lang kandung 8 bulan masanya. Lun mume 8 bulan. Nyan ka geba kena rumah gedung. Anu miak nyan dua boh hanya tinggal saja lun. Jaju kenan bak jupo. Desanya masih. Inan bak ulai tutu. Nyan pergi salon yang makal nyan baru se salon. Boh talo bak taku. Jaro kai ka ulikot. Boh talo bak taku 2 krek. Mana ngamanya bensin. Cikin bak unglinyung saboh. Alanya bestol sak lang kemaluan saboh. Lambabah saboh. Nyan jaro kami kau likut. Talo 2 krek padaku. Udang lam ike mari. Pusuon topi suke beruan. Pusuon atu lelun. Pakaian tandai membacun. Dengan tapak sepatu dipurun laju dari di dada. Diglung aju mandum duruhi pakaian. Sikre gunung hana tinggal batu bohlon. Kiban hi tanya mume 8 bulan dipegat ke kebura ke rumah. Kadikat ke likut botalo. Dia nyan dia dipegat di pelaku di dalam di putubia di pueh bak ruangan. Pueh lintang. Jarah naplo matang mikat la likut. Pueh lintang ni yang tacah hujung kaki dengan sepatu. Gudang sidra bak ulai geman. Mangak lun pegah laju kaca lu hana mupum. Kaca hitam. Mu kaca, mu pohlon hon mung kalung pe mata. Anian ayang kaca bak ujo aki. Kaca bak ujo aki. Man ning kiban rasa ha tu hana lun doang pegah lun kira bak perasaan lun hana le lun. Hana le lun ya lun lam dada ratik kagai tu. Alian ban lupetnya bang kaca lumpet malung lươn ale